और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ki contractor Kathem Riboy, Kibidan Hapo Kashatri Jong all Riboy Government Contractors and Suppliers Association, Hakarp Kundai Trikunai Lar Arjar Posan, Kliakin Dolang, Hakashnong Sajir, Nongpo, Banyakaran Kerpang, Halokajing Jangi local contractor, Hathem Riboy District, Hagbabu Nikikam Latre Wepat Ki contractor, Nikiwiki District. Hagan Jingalang, Blashim Benta Rigispangon Ki contractor, Klapin Pauru, Ikijing Nakadaga Jingbam Yok Kamshu, Hakitanat Rekam Per Jonga Sorkar, Balakin Noru, Beki Kam Kijam, La Yok Batlud, Deki Brig Benashabar, Bakitaki high level contractor. Ka Jingalang Kalaikiran Ru, Hologajiman Ra Jonga Sorkar, Deka package Kabehe, Kabakot Deki Klur Tinka, Yagabla Trebed, Dekitaki high level contractor. Hagajing keram bakilar pathai kubor, Vice President Janga Singh, Baple la tiuso, ulet ho bagajing lang, Clara Bansele ikendu shen yu mintrang ba kajil, yu mintri rang ba kajil lau korat ke sangma, ban binsngo wikijing bagi local contractor ke kendu, bat bandawaru, ba prapu person ki kam kijam hapo Riboy District, di banyo deki local contractor. Meeting ke bang nilai penyusun matangasi nakalian ke Riboy Contractor and Supplier Association saya kalau lalu mahasiswa hal bang nilai banyak akhir banyak keren sikul kicing kiba mangi ki kontraktor nampak Kathem Riboy ni Siem te nalor jo kene kakam ke bang iyo banyak keren kene kasi nilai Siem ke ju karai kata karai kalau bang nilai ban yo kendo yo chief minister ban delegation su ringkat bak kami merendam ban lek ban pan ya ka hok ke jongi kum ki kontraktor ke bang di ban yo ya ka hok apa di ban yo kam yo jam beron kok ke distrik ke jongi kinu ki kam di bami kok ke distrik ke jongi mangi ki nakaliang juga seng ni yeng ban pano no u ban diman ya ka hok ke jongi ba berapa persen ni di ban yo kinu ni ki kam ki bawan hagi ki kam ki bawan mi kok ke distrik ke jongi bat kata kalong ke bang ila sim de karai bat ke wei bat ke bentang kalong ba ke don ke jongi ba kini ki kam kontrak ke ba mi apa kan ke distrik ke jongi pun kita ki brio ki bawan kam ki dei ki ba ki kontraktor ki bangi GE tang ba ki dei pat ki brio ki ba em be ke kam kontrak ki don ke kam ke ba ki tre armoloi la panong ba ki ba armoloi kum kita ki la panong ki nai kai la ni ki la panong kino ki bangi sem kum bangi la keren dia kata ni persia ajur ni lek bani kendu ya engineer ni officer bakim dei bang aila hukum kita bakin yo bandrung ban tre kan kam nomor mangi be tre tang tang ni kam ru ni cincar ru kan ni ta kalong ko pangi yo ban keren mene bat sibun ki je keren kalong ba ka jinge ke ba kontraktor ki yesem ha ka be dei ba ki kam ki jam ki bangi yo ban tre la kalong hamtam ka ba pau kalong po water resources sebab kontraktor sisak jungi pok Kathem Riboy ila pendek ke kam kat ba ki bil pat nimsim layo adu mentang idon ki kontraktor ibahab banyo ke bil tu ki penpau bahab ban iban siu ke aran nilai persen te kata kalong i kerpak ya kene namar ba nilai yo sno ke chief minister ko wan banyo kejak ante pok boy rumbong kula ni kene ka CM connect jong kene ka scheme water resources bun supply ikini ki bil par fajin kontraktor tengi community ya ke mo ukuran kan penurlong ba dia kene ru inselate ban remain au ha ka delegation ka bangin lek bani kendo yo idon ru kitenda tibang yo sno bala khot na kaliang jong ka soil conservation ka balong bang tip bang yo sno ba kisa alot tang yo we ubri ya kataru na kaliang jong office jongi kum kontraktor ni sum sia lor jong kata bang sabu ya ka jingtho apo ka department pada ka sini kong lan ka sibat ar menta ni lek bani kendo yo manager yo district soil conservation ban sangi swa ya kan kecil alor nama mikwa nama gaji kerdu kam kerdu jam nama mikwa bagi lokal kontraktor sini bapak Kathem Riboy kinyo kamlang hagini di department kiba don jingtre kiba mi nak banta ka aikam aijam belum kelat aikam aijam ya ki kontraktor kata kalong kabangiyo banyak keren bat nginge ba kata ka meeting ka bangin banyak kendo yo chief minister ban penpau ya gaji ki kontraktor nginge ko chief minister ringkat bat ki officer dan kita ki pek ki minister ki pek ki kam kiba yo ban tre kam ki engineering wing tekin yo ban yaram yang ini kontraktor benar kok Kathem Riboy bahkan long kumju mana mar mangi
kontraktor nak pori boy nim julai pen tap tendar si dua pat ki distrik tan ko distrik le jongi tap tendar tingi kerpa ye ki nong ikmat ki jongi ro san ngot ki nong ikmat beron ko tem boy kin subha banya kerenlem yang ni ka kam ke jongi ban pen snow ba 80% habaman bami ka kam hapo ka distrik ke jongi ki lokal kontraktor pori boy ki di banyo kata kalong ke jongi keren ki jongi mata kasi kalau jong kata ka rai na ki lokal kontraktor jongi ki la ut sisa ki kat ka bami ka kam pori boy sisa ke bangi UI Babon today di Nabar ke distrik. Yang melakukan kedua kita menurut babon di Bayokam kita Nabar ke distrik jadi kan ini kalau bab kata bahaya ini kung kontraktor kita don apa kan kita temui boy jadi. But alor jo kan ini persiap seperti di penpau ke jadi persiap ke jadi banyak apa ni keren mah apa ni election cuci minister banyak keren yang ni kebentar nama kan ni kebentar apa kongsan apa kung kontraktor balik bengiwan banyak kedua mentak kasih kata ulong ba ke jing kedua kam ke jing kedua jam kalau haduk kata-kata bat ki bayo kam kalau ki beriu ki badon ke jing tei bat ki beriu bananeng oh ki high level bagi bre mengi ki im jakpo na ni ke kam hakini ki por ki mamenta kalau long sia ke jing sangsot ke ba isu lalek ban renew man lau snem ya ke renewal hari ki kam pat nim juga kalau ke ba tak bahaya ini bengiyang menyeteli mentap kontraktor boy bengin lek syahmat banmi manpan ya kohok ke jungi na kita ki nomik mat ke bedon borong ki jungi